Dah tutup lah? Dah tutup. Habis buat apa kau nak tunjuk kat sini? Young people these days trying to do business instead of 9 to 5 are called pure lazy. Uish. Dalam dia punya comments, yes, some disagree, some may agree. I don't know why they agree, but okay. Let's take it for example. Kau kenal apa influencer Lucky Chan? Yang ada angkung siao tu. Angkung siao punya Lucky Chan tu. Yes. Kenal. So yang matai dia Vietnamese yes, correct. Tu matai ke bini dia? Matai lah. Oh matai Aku suka. Bukan tai lah, just assume bukan tai lah. Okay. So, okay. Kalau korang tak tahu okay, dia buka satu restoran ni, kedai makan. Okay. So, apa nama dia? Pasta Papa. So, you can cook your own pasta. Sorry. Okay, so okay. Kau boleh masak dia apa? located kat mana? Aku actually lupa lah. Tapi nanti korang satu outlet je lah. Satu outlet lah. Nanti boleh ditunjuk kat sini lah. Okay lah. Okay, so dia buka last year. And sadly dia tutup this year. Dah tutup lah? Dah tutup. Habis buat apa kau nak tunjuk kat sini? Tak lah, nak tengok lah. Jadi orang tahu. Pasal not everyone knows Lucky Chan siapa apa. Okay.